Ito kami ngayon papunta sa Hanging Bridge. Ayan. Ayan guys. Ayan guys. Ito yung Hanging Bridge. Hanging Bridge. Ayan. May nagsisilpi pa guys. Ayan o. Ayan. Nagsisilpi to. Ayan. 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 Oh. Tatawid ka na. Hindi ko tumawid. Bakit ay? Luluwit! Nakabahan na nga. Nakakalula po sa ano? Sa baba. Sa baba? Ganun ba? Hindi, okay lang yan. Kahit uyog-yugin mo yan. Ayan guys, dito tumatawid kami sa Hanging Bridge. Ayan. Oh. Wow. Galing no? Hanging Bridge. Oh. Talong ka dyan oh. Ayan guys. Hanging Bridge yung tawag nila. Huh? Hindi pwedeng motor dito malusot. Hindi pwedeng motor dito malusot. Ayan. Sabi dito yung Hanging Bridge. Ayan. Wow. Ganda. Hanging Bridge. Oh. 100 Island. Quezon Island. 100 Island. Alaminos City, Pangasinan. Ito po yung 100 Island. Quezon Island. Alaminos City, Pangasinan. Yan. Yan, yan. Zipline pala to. Ha? Zipline. Supply? Yung supply. Yung ba no? Pa ganun. Supply pala yun. Supply. Ay, papunta doon. Kung ano. May galing doon papunta dito. Oo nga. Yan, pinanda doon mo. Yan. Yung supply pala yun. Yun. Supply. Yan, supply. Supply pala ito guys. Yan o. Papunta pala doon. Yan. Yan, yan, yan. Yung supply pala. Papunta dito. Yan. Papunta doon. Supply. Yan. Yan. Yung supply. Yan. Tatabi ka doon. Supply ka pala dito. Oh. Yun. Oh. Maganda, maganda. Yan. Kaso wala pang supply. Wala supply ha. Ganito, ito maganda dito. Mag-picture dito. Ito kaya yung supply. Yan. Patatuwid ka doon sa ano. Yan. Ito ano nila. Yan, supply. Yan. Yan. Yan, yan. Yan. Supply. Yun, supply. Yan ang magandang supply. Yan. Yan. Yan guys. Ganda dito. Ganda oh. Yan. Yan. Yan guys. Yan. 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 Ganda no? Yan guys, maganda dito. Pwede tumalon dyan. Ayan guys. Pwede tumalon dyan.